وبه نستعين. اما بعد قال خوش خبرای بسرمان الوی مدویتن دیال وین ساخیا کو افریقا دنیا همی پیداغ ویتن اس وهین دیال سه چهار خاله کبراستی یا ای که ام بزن افن ساخی تنه نتشکی نیه هاتی و چجورا دنیای افتشگلی نببن نخیر بلکه افطاعون و ایش تنه بردوام هبوینه و بسرمان سردریه که درست دیال کری و دوان حالت تدا پیغمبر خود علیه الصلاة والسلام رنمایی بو مگوتی انسان بسلمان في حالته هندا بدوي صبرية وبين فرهية بدوي أملك بلنده بدوي همتك بلند هبيتن كو أف همتها هني بجهي تسرشيا يا إنسان تجارة خونه إخيتن تش حالته دا همته ويا بلند بيتن دشيتن دائما بسرك بيتن هالوصا خالة دي أفيا أم بظن أفيا امتحانات يا رب العالمين متكتن پیغمبر خودت بیش علیه الصلاة والسلام بردوام بلا دل عبدك هبیتن مصیبت دل سر ویدا اینا خال حتی دوال دل سر عردی برای بچی تو چگونه هنینه خالا دوی اویا بدوی ام بزانین بگومان وین ساخیجی هر درمان خوی هی و روژه دیتن الا نامینیتن و جمع هیوی هبیتن ما امل هبیتن شکی پیغمبر یاگوتی علیه الصلاة والسلام نینا دردک هبیتن الا رب العالمین انزل معه دواء إلا درمان يجي قرين آخر روجي ديت بإذن الله أفشها نامينتن إنسان بخدان صبر ويبين فراد خدان خير بيتن هاد فان رجا دا وقت بين أخو فراد كري هروسا خالا دي أفا أم همي بيكوا اتهادي كار بين جل وزارات أساخلمية جل صحيح جل دزجهت امناهية بيكوا باراستن أخو بارزين صحة وساخلمية أخو هروسا صحة وساخلمية مجتمعي بسرمانة افتر المایه تا پیغمبر خدا نشان میده علیه الصلاة والسلام ام اسباب جهبین کو پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گفت خدا نحش داره اعقلها و توکل جلده پاشی توکل اخو ابدا سر رب العالمین سبحانه و تعالی هر وصام بيك فهمي بزغرنا الله خدا تعالى دعاش رب العالمين بكين دعا رب العالمين في بالا هنسر مراكت وسر مسال وسفك بكتن والدماء كيام دعاش خدا تعالى كين رب العالمين في بالاي وفي شيء السر مو سر همي ملات البسرمان راكتن ومبصحة وسخلام جيدال بخيت والحمد لله رب العالمين.